Mali Tautuana PacificEzy Masina to November, Mawailo of Anoit, Manumalo, if I long to pay a fast food town house out near more Paanga, a loose food for longer more Samoa, loose food for if I longer more tatou in New Zealand. They say in a fight long as a full Aston Nai over Yasote Tasi. Manatuano of our Pea Tattoo Fabitor, now the Limatala, Pafanga, in the PacificEzy mobile app, if I dino Io to perform Molly, Milo telephony Fabi, although I have no foil tattoo direct transfer. It's possible my yellow to pay the tattoo account, my family in a facility, Ilungo telephony, Fatino, the lafo in all to pay Ayang of Fabitor, Molly to Tongino, Pilio, Vai, Molly, Maisha, Nanga Samoa, all of my fine Fatino, the tattoo, Nanga, all easy pay. Assassin my lawyer tattoo officer, Tara or Tahu, Maltola Taui Mangele, Bevala, by the telephony or Barsala or Tasiono, Mosela, Latala Tattoo Yant or Pefa Tattoo app for the direct transfer. If I saw you take me, I must say what I want for the Pensini PacificEzy, all about Agamo to perform Molly Sambo. See you coming. O te fia fatalo fau folo fama faafetai ia Tuilaepa ia mare mamanu sio tatou watu u le fu vanga o le fiafi e na mo fitu biru tau te le tula fa le tautua fa wau o le tautua fai pea tautua longo pui ali le tatou Blue TV mai sio le proklame ia fiafi o so te tasi o le tauta ia e mare manu ia fai varo tatou watu no tauta ia e mare saunga le mu le lofa maleanga le leio le tatou mataisili le langi malo le folau malo le pali malo fo i le tauatai ngā lulue tiu te fo i wa fasifo le leia so i faiva fianga iai lo tatou watu ia po o matou iau te ronei po si o tatou watu i Samoa po fia lava le tafor gelope America lantou ia ua matua pongisa lantou pe afa pe upongisa le taimire dei iyo Samoa ua malu ua faifai ngā lotu tale lima ia po mana fo ngā luenga ua fai e pasia au fai ngā luenga o le lima lantou ia ua ngā ilungo le ala ia au se talia o lo ia ilava nei to itulau o lo tuli ona mai alea nisi fo yo tafa te tele manisi o le atulau manisi o atulu ia o te lo ila tau i o lo fea ngai ma lo longa ua pongi sa po le vave au fo po le ale taimi o lo e mafuta mai ia i le lei vaenga fo o le afiafi ia o le tau o na masani le lei asiata a fale malu ta maiti o le motu tele mai sala fai e fia e faʻasoa e fia e tautua o e Samoa o le atulu tofi o le atunu mamala o wai tala tautonga ai tala tofi Samoa ia ile faʻasoga la o male atu folasa pale ngai e o Samoa so se tafore nei atu lau o te fia e fatu lima ma o fa malo atu maloa fua ai la o maua io ile agare le o le tu vi ia lo na suafa mamalu a wai le lava o ia e fa ava lava fo ilona lofa e mai ai lea tupulanga e mai fo i turuinga uma o le nei lano langi e tu maulava e le suia o a mai ia si faise ka kukala o a mai le nei vaenga o le aso i lau fasau ia po tulanga fo i wau te lo le si ainga ia o la ua matua sao fa i le leilu mo le couches ia i lungo tatou no fo i o le si poe matua sanga le leilunga o le tatou TV wa o lo manino le iai manai le quality o le tatou o unanga i lunga o lau televisi ia mai se lai lunga o le YouTube channel faafetai atu malo lava le ono sai malo le filifilia o le tautua le Blue TV ma le au unanga le tatou prokalabi o le tautai iai ia e whaanofo fi malie ai vai ngā o le nei aso awa e fwere kangaka e uma e nga e le ai ma se mea nga whaia a o le vai lai vai ai pei o le vai ari tangata na usu e matua ngau le vao ma faa e le tai e ke sire fia o e le soifuanga nei
E tatou ona atoa fo i le taimi e te moe le ia ima e tō whāle le ia. O le matuan te lea o le au le mo moe le le ima le au sioki o le moe le whiwhio a ingei li whonga e le. E salala i le sioki o lau moe. Ona o ni vaenga e matua e whaata waina. A o le mea la le o le sioki o le moe a e le ai se ao ngā ma se mea le le kasi le mea renga whai. Ia, awa tatou tala noa i nei mea o le moe ia lava lau moe. Ia, e le ise se o kalangoa le mele ka o le moe savali o le moe se. Ai, o le aso ufina ngalo, o le aso tau sila fia, o le hara mafuanga o le mele o le moe tau tala o le tangata. Tatou tala noa. Atalo fatu ai, i le au moe kau kakala walanga o ko kilo o ko isi mei e kere nga vevesi ele mea. A ole ale mafuanga o le mea o le moe tau tala, o le mafuanga le na moe tau tala le tangata. Pelinta ma utou ia fie mei o le moe tau tala, mo wau te ilo le au vaenga mua ia, e le la vea na whanua le vanga le moe tau tala, au te roto o te le lo vanga ia, fatalo fatu au moe tau tala le, o le tatou program. What do you think? What is the reason? E a fua i ona moe, wa hiri kaka e sere moe kaukala. O le ale mafua angole mele ai o ha ia walanga o le ua tatou iloa umale me ta o le moe ta nguru. O le moe ta nguru ia wa isirafia mo uloa. Ia mafua angole mele o le moe ta nguru. Aola o kesiti. O le ase sirafia e sisi. O le ale mafua anga e ala iona e moe tautala. Ia. So. Ia. Malanga e. So le ae se i o ka whaalongola e la le kaiminga mako. E le mako camp. Ngo walu le camp. E le camp ngo walu. Mau te moe o malai to tonu le. Kusa mau te moe o malai to tonu le. Fale foi le pese hall. A kau kisira fira o tole me o tupu. Ya. A kuala ke moe au ka fai au ka mai. Soli. Ma kua i ho ka pu e o se mo ko e kango ka usu e kuila o kile po fia tonu wale mele no tango se fe. Soli ke vai isi e wari. Ko se lei. Ko. Suni. Ia. O le sika ngaka sori. O wharongorongo kunga risi piku. Soia. Soku. Suni. O wharongo kunga whapengi whapengi. O ke kiro kuira waki. O le lua le wawea ore koru le wawea ore kai mirei. O wape lei o rega o moe. Maro whasa so lei. Te soku. Soku lo vai. Lo vai. Ya, ole moe kaukala ngā le siari. Po mua ai po ronga lua. Koe mako koe moe o masangi o apela ula mala. Sole. O wharongo longo ngā kunga le ire moe kaukala le sia au hao. Ole au hao. O wharongo kunga. Oi. Oi. Ia. Mai oi. Oi. Pia mapuea. Pia kau. Pia foi. Oh my good boy. Oi sa. Oi. O va pia. Pia ri kusa idonga maho fa ore kikingar ka. Ia. Sole e ko ke kari. Ai rese sera o tala le te vieto. Iwe. Ai e la male moe le ngale kele lo nga moe kaukara. Wa man tu ese umatu e nga moe. Ai la male tamare na le moe lo le meta ore moe tau tala. Ai mawalo. Sharon. Uso le ingo sa wa no ko odua. Susanga le ingo no ko. Sharon se ku Sharon. Ai ma aila o le leanga la kamanga ki do longa leanga ai la longa no ala e finge ai la longa no la finge ala wa maonga mayanga me fu ngale ya
Sharon, fa nga ko ding ko fingo Sharon fa fa kai. Sharon, ai ala lo masusanga wala sa o. Shh. Jacopo. Jacopo. Jacob, ki ya do fa mai. Kusana la wala wa maua lang ala fa mai. Sana. Sini, yo afuingami nga moe pa sa o Sharon. Afuingami ola nga do sa wa le fa mai serat kamare fa ko afo I mai. Fa ko afo I mai sa lue. Ngalu le soso. Me afo ile le ka ke kaupo pole ai me fundraising e fa ngi. Ani me voi le ka kaupo pole ile awar ku ko ka sia le inga ya do fundraising e fa ngi fast. Ama o miangi le voi la ngale le wa ya han vai kama kila ngaru ke fiara ku me yo ya na wala nga yeri sika ka penga mai han vai malolo e le ya la fa mai sa le asiata ngo for le ko ki ngai vai kama kima ku mai ya u keru aver ka ko ke kusi ma ave me e so songi fo il komiki fa isu anu aku loa pa walo le menga la ku fai ore la ku su e fisi so ki nganga va ku ngai lo ma ku fa ko amadi di wanga finga ila ko ko ru ala waru nga le wosi pi wosi fusi fu o I mai le fali anga sa wa le fali na wanga sere moer fa finga ai va ai na o ko ra ka mo manatu ai va ai ele o ilo e manatu la live le la si vale nga fai ngai ai ngiu sam o ingo va ia kuai ngofo mai ngai mari pu ai nga pe mo ava ai o ko le mere nga kupura o ai ku ngale la wana ngo kiri maka nga live ngo ngai la uspai ngo kango o fa ku alu le ke live private mai la live o nge e live public la ngai e ke oi lo e ai so enga ku ara o di io vai ma ya lulo malau angiru kausi ya wa kamanga lo angiru kausi e kamanga e sa oroko e pa buinga angiru kausi e sa oroko ala lu kongor farkala puma na lu kongor farsa ba ko alu makua I central le me sekuri mangu ava ai le ala ba ya ke aula ka fo ora wodi ia e fai ora kambia ko manatu le sipiko o le sau fo e singa o e vai marmalo ia so le pele ngi makai fai upu kongo e kanesia o kanga ka aku ku mai mafue mako e sa ore kara lo maku o ile le longo orua o ngile au o ngile au ko inga e ka fiu le lo maku fa ko inga se sa we kau malu e se ku mai mai la upu vai o kara le ko inga ku mai e ka le la vaki nga ka kudi fai so or mere wa kumo kwa ara e wa ika male ro mago mai au or ko inga le a fa kanga o yoi mai ngai le au pe yore ai nga pele modi pakia pa ai pele modi pe yere ai pisika mai kiki punga e nisi piku. Oh my good boy. Ya, atalo. Orita tu fatalo fana ne. Ele nei foi vanga ole via fi pe fa. Ya ka ko. E ile aso sau ka ko alu ka ko fa le nganga. E foi aso sau fa sin ka ko aka. Na ngor fa ungor va yaso. Ya, o tatu ya ile taulo me fo ile. O fai unga wa nga fior fa ka fikir va yaso ta wolunga fo le nei ore va yaso I ona e sauni hoina ya wa aka nga wa e kiro sa o ai ko inga nga yo o ka fa ya nga fa sa nga yai mai fa yai wa me sa ka miki mak wa me ya la fa yai ya ngali wa mawasa o ele rupo sa ore ya sia ka ya o aku mo mai ngai ka ko fali ki kau fa amali liu
a fai aku e mai le mea lea e fa mai ku mai waki ngalo o ku mai waki ngalo kudi se sa wia mai lang waki nga ai nga o nga pe o le moria ai mai se ala ko inga yo mai mai I ku malo fo io si umu o le faʻasoa ko ia le ipaka e kaule maua kele I o alifo I le fanga mvale asi e la aluifo I fala kai e kaule aluifo I fale asi I o kele kamanga inga I fale asi e taule maua kele ya matou I le atu tua masanga e kaule mau e ma ko ko masanga kamanga e ofere sa va e kaule mau e sa va ai pe kau fa ki kingo a mi o I le akua anga va solo enga ya alo la vale sa I dungo tatou por kalame ya si me ata tu te tadi yesu ye fu ku ki e mai fu wo ka ai mi sai fu I ma va ki era ye wo pisai fu ma ku e ka ku fia ma lo no sai va talo va du bo ma mai ma pa anga si tatou blue tv ya me se a ila tou filifili ya le tatou wa por kalame o le tautai ya e fai ma wo ma pa anga ma mai lei o sa pa ikia o sa pa ikia ia ma tou e fai le tala na a fia o la umi ta maita I au noa ma se a tūlanga I sati ai. Ona e alu le te o le se tupaite. O le kalanga nga whai lisi ko inga mako. Ngā rewa ai mai ar ko inga. O le ko inga ngofo re mga wha ma tau sa paikia. Vai ma le ko inga voe malua e la fiafi sa vavali a e kenge korangu. Ai filo ai mang kenge ki fau. Fe siri ko inga. E o ai e o nga ora finga era loai. Ya kali mai si ko inga ngai ngu e kinki fo inga kai vai le ngo fa o nga I le ya ka ko ai ngi ai ngade le nga u ka ko I le langa la kala kai palaudi o ma le lua ka usanga ngo fa o nga fa lo ngo fa ko ru kinki nga kai vai se kama fera mai ngo fo marka mi kisidi ya alu le siaso e ko ru ki fo u vai ya ko o fe mai o ngai ki mai o le I kanga e foi ngofo o ngai aka ko besi nga e la kala ka besi dianga le le va ku ngo foi foi ponga ki kama fera me o kama ki I palau mai no marco inga oi short ia ai se ngo mai ki kausi le ye ngo Famai oi. Ia ai se hu mai ke kausi le. Ea, se fako anga e fa ku pule le ya. Ai la nga ko inga ola ne. Le ai e mafu mai. Le ngota mai tole nu e tele na oi fafo. O ngu ore e kele nga ngo fo I fafo. E pa wa fo yo ke o ka me ki ngu e ya la ko bolanga nga fa parasin sister. E ya le ngo ka ingo ka me ki la ngo la ngo ka me ki ma ko hu sa pa ki. O le na fa kirisiano ina. O tene o mai tono le nu awana I alu se sifika la ngo o tautua fa fine. Mai awala va nge awangi ko wo le ke nge ki nge awangi ko wo ko fa ke nge ai ma ko fa ka ka le ki ai o ke nge ki ai e fa le fo idea me or ki nga kausi yo mai no la yor kala le si mai yor kala le ko inga kuanga ko sor mele ye ku pulanga ka ko kala wai ma dia fu ka mai or mele ku pulanga ka ko a fia ka fa ke ngi kim fia ka rienga mai le ai a fia fa ke ko duanga o ri pi
se kupuna ngai whakarie kengi. Afia kariero ngai kengi ki mafia ka whau. Wana ngai wape ngā meo isi kengi soro leanga Yesu. Afia whawhawharo. Afia whawhawharo I pāku o ngai ka meki ngai wā ila ia wo mai I vea soro maka mai ki o ngu ikua. Ai mai. Sori. Ia ngare le ua Sori. Ora ua mai wako mai kinki lele ia pia. Mea? Ua mai kanga e sue enga. E whaisira wasa kero ka miki. E sue enga. E whaisira wasa ka miki le whero rei makeki. Le mai le finger whai pule. Bora finger whai aure o kero whako ngisi o mumia ha me te tupole o langa. Ko sa e fiu ngai ka miki e lama ka miki o ngu. Ka miki vea e papala whaka re pe angiu e ringia o whanga. Ua I fiu ngai ka miki ngai lama. Whanga o whiwhi au ma whanga ua a whai pule ma. Fiu e lama ke ngeki ia. Ai afia whawhawhara ke ngeki. Wo mai ro whai vea ngai ka miki ko ringiu. Vai rau prada ma ke au mara prada o Samsoni. Ma ke au mara prada o. Ma ke au mara prada. Vai la. Whawhakua ngai ma kui kuia me. Ngare leo lua masinga wa onga ya pia ve ku ngo kau wa mor manga working ki availa e fesidiro soli ele o se si o ko wari ki o sala mai mai le ai au ka mai ele ai ke falo ku nga pia la mai mer ka mikile le nga fusu mai ka no ngai fusu mai ya pia ya o ngai ia nga maila ia mai no makara ko inga ngo winga la sa ola le afia karie mafia fafa mafia aingi wo mai uka ya uko afia fai pepe wo ya pia ia adalo fantu choche ali Fono ti lui kerkori wa kasi rea fafa kengiki yasu kamala yase yo ka ele vai e manga oi e kinga fa rongo kuia vai o la sa dia so mo meu o ma ai la lo ai de vai ai fa mai la yo e fafa carrot Leo langa le meo leo la fio vai kingi. A taro fatu le ile au tautua. Ola u shout out le ma utala malia ya ute mole toe o lo fanga. Ina tupulanga voye inu itua o lo faya pele mele. Awa e fai o leo mai maso faka wa ma o sia le pepe angiu e ringi o fanga. A o ua fo ila ya te vai o kama ya ala o la malo maso wa i vai ngai ka mikir ka mo ngora ula hiki ya te tatu malo longa se vai atu ole kani ane mere ole uso so papaki ka ya te tatu malo longa foi mai tatu inicio tatu news aro ranti ola Blue TV mal por kalambe ole tautai ya ile dei vanga ole fiafi tatou tali it's Friday here in New Zealand ole fai unga anso lua se furu male fitu ole masina ole lo naiva ole nei tausanga Bluwave lua se fulu male fa ia onga yanga langa wala ngai le se la ukala ole taimi fo ila le nei se fai atula utala le nei taimi la le nei le fa si fonga wala ngale fo ila la tele se yo akula ke ki mai fafo okay se yo akula kamala le au fonga umi le atu mai fafo male au vai mumu oh my good boy ole sika mai kiki nga fiu mantu atu le fai saka ai nga afe ku au ke ngeki la ko fale ai me sera pingi fa wo nga yon ko fa fingi e fiu e ko vala aula apela amo kamaro o fasangi kire ieva una lau fai vai de ko fe u langa de fingo de umula ko bia
Wa mingoi uma o ne ura ma musele o le tino na pepe fo ilele ma iva. Wa pe to e feala uma mai. Ya malanga o fapenga asia ka ko wambi. Ya le atele fo ila to o to fo ia tamaitai avatula utala. Au talia il tatou fatal nonga mua. Ya male official law ia au se talia. O to tamaitai afa pe fo ila e malanga i Samoa. Afa pe ala e halu i Samoa ye yalo fa mo ngai ono mawai so to olua po sau so ia ko ke fa vale ngai komegi. Yo tatou ye watu. A e loa le yo o le failau boyfriend, failau girlfriend. E msia kama ikai wa o li ie le fain na vo. A e loa le o le failau boyfriend a e lo fo na te alu o le te tau fa e vai valo le fia wa o le fai singa kama i break up fo le pole ala va tu langa so ye te ala tu palu au vai sa mo ina i tamaiti o no fa tari mai sa mo walanga o e foi le tinale o fato a e watu o le ai fai no to walanga i solo mosa mai foi le au fai kai ko rua le mea le o le ofo mai e cinco a e loa le te malanga i Samoa a o iai se fa moe nga ola o lo yeso fa moe nga ola a tonu o lau malanga le pe ki wa la ku fiki se laki ki wa la ku fiki se laki va pe mai you know ya kakalo ile kuanga e alu lea ai a fai o le ke alu i Samoa o le fa ka le usi o ko rua malau fa ngau a wa kiro ku iro ko rua wa e se afo ila va ai wa tau le to tau ilu mana ona wa va yetu amatana na iloa e ruas fulu tau sanga matua to ina ya o please don't do that. Don't do that when you go to Samoa. Yes, I'm serious. Fai o le ke alu i Samoa. Walanga ia ira kangaka. E no nofo masitoia ina ia tunu i fafu. Porko inga palangi, porko inga ingikia, porko inga maoli, pole whatsoever. Ai alu i Samoa. O le fia kingi ki ora kamaika inga. Oh, it's hot. Yeah, I'm like, oh, it's very heat. So dengan si kingi nga fo eron mako e waliva nga lakwa ka faun mako fo yo say it's too heat here. Baka ro mako mai it's too heat. It's too Mela le te vai atu wai. E malanga i Samoa o nga o le ke alungi vai lo a inga i fala vela ve por. Vai o le ke ruanga ngo fore le marekoia inga ya kungu i fafu. Wai te alu atu tu o se fa moe ngai le mafau fau o kamala i Samoa. Don't do that. Eoi, eire si kangaka. Nga o nga o le fusinga i orko inga nga fa mawai malai va alele. Papa. Oh, Daddy. I'm coming to you. I'm coming. O le si le fa mawai nga ia mai Daddy. My daddy, don't worry, look after our kids. Vai ka me ke mori le onga mpiki, please daddy. Nga onga kofu ko ai ko kongu o mo le pa ko o le no my daddy. Mama. Ole me mua nga e jere mama. Ya. Makarole nga fai fika si aula. Ai le alula ko ya. Fai le selfie o me uma amaka nga fai le promotion. I'm coming to Samoa. E ke ka ungu ko lai Samoa. E ke ka ungu. Whatever wala nga stand by mai kanga ka ma voice la ngo le wala ku fa la wiloa. O le wala ku promotion I'm coming. E halo lama e malanga i Samoa. Awai te alu atu tu o se fa moe nga ola le mafau fau re si fai popo wala nga yeri si ka mai kiki sole a o nga ngau alo far ka Samoa.
E man, you have no idea pea o nga ngau alofa. Ka ko vea ia upole ngana. O nga ngau alofa mai ia oi. Oka. E o i whanga whao o mea wha pele pele a inga i pepe uma. O nga ngau mai le lokor kamanga. You have no idea. Here's your coconut. E kai mira le wa before mai ka masesenga wa ka wa foi langa le wa ku ro ka karang wa mai ai nga ku wa fo po mo se ava ngo ile e fa yesanga kala po le so sa po le ala va ang ka wa mai wa fa wa ko inga kala u la mai ya pe langa la ku le asfanga wolong ka ma por kinga ai fa wa langa mai ngo sa ma wa langa e fa ka wa ya u le varus furu se kinga ma ai fai ua kala si au la me foi le fa ia ai ia me foi le ke nge 5 ia pi tongi ve tonginga me ngore ngi ma un mo ia me foi le 5 ia sa wai de ro la so boy re fa ma vai fa le mesko inga mo ka me gi fa ma dai va di ole fasi ko nginga la upunga fasi 5 nga fa mai ia me fa le 5 ai va ai la i lau karinga o ka makaukua. Makuai whala lau karinga o ka masasao. O lala ngofo mai le sikauri ale ai lalo. A olonga loko o popo le ali ie. Faafetai wa itali lau titano. Le winga nga leu ke fai akuai. Awai ke kango koko se faa moe nga le mafau o le sikangaka. Ele mo. Ya, okay, no po ke wa join minister to ya ale fa tali ris ele tatu fa tali no ga mo a tala le e talo le itulau 5 ona tatu woro le tatu fa tali no man tu nei le no fa tu e ma wale tatu wa no ma le la ka ku fa karango me America iyo le nga tala ta mai ta ya la nuola po le fa tuela nuola ai mo fo ma le no e kolosia tuai e se uso ia ale la wo mo ma fa so ta inga mo la le nei ya la basa ir ka kukala ai le se ma kolosi lo le mo ma sul 5 minuti ia ma le fionga le lo ia o le o so ta i mai Brisbane au Australia o ko ma ia fa fonga mai Australia ai mai se aku in selani se va tu lo tala le mai sunga tatou lo ia ai fa pe o ele na fa malolo e te le i malie iai mai ngā luenga o tūlanga fo ilele ngā elavea ngā luenga ai le o le leile treatment o oe and everything associated i kūlanga o ngā luenga ma vaenga fa pena compensations o te fia whailo atu o le ua maura mafso o ta inga ma le sunga le li lo ia whiunga mataia e lunga o le tātou porkalame a le Blue TV la ka korosiro iai ona ili si tatou whaataltano nga pe atale i tūla e 5 le taimi a New Zealand au te fia whailo atu o lea ua maua le ma whailo inga ma le fiso ta inga ia ele fau ilunga le tatou proklame sa ma whaatalano I think it's aida o le whai unga o le tausangan te nei o le amatanga o le tausanga ua kau ngalo fo ia ulango whaisi uminga ma vala masi o uso alo ia whaatalo whatu ia e lau sunga i le li loia ia paro fionga mata i runga le tatou proklame ma lo le folau ma lo le pale ia whaatalo whatu le neivanga o le afiafi e talainga le vai tipo le vai malai foi asiata ia ma lo so fo mo man ma neva ngole fiafi via ta olele awo fai asina o mi talon ta vala ya lai ia e se ta feilo inga vi ia le li o mo neva no fa aulo ta te fa tasi ai lunga ole penga to fai langi po lunga fo Blue TV e mo ia tole nga Faafetai malo lava le la faina Faafetai tele lava fo yo no wa e mo ia wa umina taimi ia ai Faafetai o le ava va ia tolo tu maule la io lau fongo fia au le yo le sunga lau sunga le loya ia na ona sina Faafesilia o mai le tai le tau ia tatou Brisbane au Australia le taimi ia ona taolo la ia tate fatalanoa i mata upu anoa ai me se foi o vaenga ia ona silfia le tatou tunu o mai tatou Brisbane. Ja, alleen we are wat wij alle faciliteiten zetten. Ja, alleen we are nee Brisbane of de touw nee vai atoa pe tau timu mai al nei aso a ia ele ma fai ontu e se ale
Faafetai le atua wa le wa lia mani nei aso yes o se tala tuna le tau nei Brisbane ia o te loele le pe malulu nai Aotearoa o lo manuia tele ai mātou o siata Malo Faafetai ia welcome back again ni lungo le tapur kalame ia ele faulo sunga ele nga sunga loia ia o pulisidi fo el tatu o nanga fa loia i au se talia ia e mafaiona e saunoa i vaenga taua e mese fo i o tūlanga e mo o mia ai e le atunu ulau fisosoninga ma le tatu o nanga fa monbole. Ia, mo lava ona e aona whailoa atu ia le aunanga i o le mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. O mato te wa aia la ia le tu e whaatatau mo tangata ua la vevea. O lena mau atu sa e saunoa masiata e winga i le e meo a whaiwa le leil treating o ia mato te le handlinga la le mea le leil treating o oi pa wal me mato te vava ai e mato o tangata wa fia mai ta avale o tangata fo i wa fia mai ngaluenga ia e iai ale va inga venga le ina wa fia mai ngaluenga e le lei ona treat ele leona treat ele fale fangal wenga ia nei o tatou tangata ona le ainga venga le pe wa save to low wale lo to pe wale nga pe wo fale nga employers ia nei o tatou tangata ia o le mato soswani na ina ia mato fi na mato to mafai ina ia maua se compensation mo tangata ia mo nei o tatou tangata Nanga moia o le tele tatou o pe o le island desa o tatou tangata Pasifika e tuli mata ia e employers ai sea nanga o le ngalulue malosi tatou te ngalulue malosi tatou te asi tangata na te mawhaione si ia pusa aisa o mea uma ia ai pe o kau take advantage ai e whalwhaingaluenga ia ngai o tatou tangata sa tawala ona ia se lato soani pe afa pe afia mai se tasi o se tama po se tina po se alo foi i tono ngaluenga ale wo vai e pe anana lavea tangata Pasifika ia pe wo sifi atua ma latua ia wo le koe avea ingi sif ma mea fa pena ai ao lava ona whailoa ia ma ina ia iloa tatou tangata ia tangata ia foi sosoani mo nai o tatou tangata e winga i le mea lea e la vea i o le whalwhengaluenga ia pala au mai ia le sosoani e mawhai ana mato sosoani atu ai e ala i le tūlanga lea o le compensation a whai e te la vea fo i te taavale ia te alu e la velo tavale ia e fo il mato sosoani on me la nga tavale ia e fua i lunga o po aile at fault a fai oile tua ia mo le lave ia o le mafaila onga e alu e fai so claim a fai o le blaming mo le accident ia mafaila e la sosoani ma como oi ia peo se whaafaingo whiaina na o le tūlanga o male mau te vai fo ia superannuation. O nai o tangata e whaataua mo tangata whenga le wa la vea pe o maua i se whaamai o le to mawhai ana fo i le ngaluenga. Ia eila ia insurances i lunga o super tele na le loa tatou tangata. E ao ona tatou e to mawhai apalai ai langa o le to tele tangata i nei Australia. E o apalai ai le o tele ni si o le au Samoa o e apalai ia insua ia ma benefiti ia. Malo Faafetai a le suga loia a matai mana ia la le winga tonu nan o Faafetai la matanga ina ila tau fo ia le ai tūlanga o whaalave wai e yeime o nai ta hinga fo ia a tangata whainga luenga pe ina tupu ai se eskeng o alava vaenga whapena ia o tatou fo isa mo pe a wangango kwa palangi o whamalolo wa ngalungu wale e iri tangata o lai ilona loto a hoki le fia finga ia o nai vaenga o le ngana o
o le uti o le faʻasoa ia ona i vaenga e mawhaina e tau sau noa le vaenga e maua se ava noa le tau ofisa mo nei tangata nei ai e fuini ai inga e mawhai ona maua se fisosoninga mo i la tau e tu solenga ngana ingilisi ina ia whaasa mo ina mea uma matulanga whapena. Ia peo le ala whainga male mafu anga whaina wa walua uia a mata nei ofisa lawyer. Ona I lau ai o to tele o nei o tatou tangata o le mawhai ona lato e au sia ia whaangai o inga o claims ma me whapena. Ona paua o le o mawhai ona communicate o le ngangana whaingata le ngangana I tūlanga uma o pēa whafsanga I ma pule, whafsanga I ma insure. Ia pe saufo ia le ngalangona vanga le pe o sua matamulia nei o tatou tangata lan ona le silafia a o le mato so swani sili na mo nei o tatou tangata o le ngangana ina ia mafai ona va ai mafai foi ona sa ia su mai matala mai a o tupu matamali le ngata foi na ia tangata o tatou atunu ia te il mato officer e mawal so swani e le ngangana e whawhaingo fie fo I moi lato pēa lato te mana whai claim o na lo iail tangata e mawhai ona whawhaingo fie on whaamalamalama le process o le whaamalamalama ina o me o tusi la mai lesi tu leanga saule tasi tusi a pe lima ia lau pepa ia tupu el mea vana le whalotoro o tato tangata pe whai pe le whai ia alfiso sani sili lava na mo na o tatou tangata ia o loo iai se tasi o ia po se mato o ofisa foi o loo feso soani malosi mo na o tatou tangata malo faafetai le nau tau whaafonga tu Samoa ole au nanga le there's no harm in asking the question e tawana na vilia to ask ka kule fesili matulanga whapena ia ole fesili mai to tele le tatou address o le wola tu lunga le address le la tu lunga le address I lunga tatou screen o le address o le numero telefoni te vala au ia I le fionga ya mtai a por sunga li loya o le ase fautuanga te au mai mo na yo tatou tangata le ase fautuanga te au mai mo na yo tatou tangata fo ile pe a kupu ros eskengi you know the first thing first te mai sina fautuanga ai le ifafso ta ia tu auto ngeke wa va ve having information I leo and blah 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 what's the best advice say so no mai faman bol o lo fautuanga mua le esel taua o le ia e sa le lava e pe tau te fefe tau te o leo ia e aunga e tawon tato e aveli poti o leo ka fa peo la velo ta vale a fa peo e a fia mai ngaluenga e te alu a velo li poti li poti le exekingi o le ngaluenga o le employer fili le form voinga le ka o le incident report le anga ale faya ele o yai se record ko link mai ai ele mele e ke la vea mai ai pakai ka inga a fai o aulenga la vela o kua o kolu ngai ma singa kaluanga o la vea o ke le fai falfenga luenga o ke le ialu se fo mai ai o alu sa o loia e kasia kala loia malie lava e le mafai fai claim onga wo umi ke le kaimi e ke le fa ngai o ia le mea ile amakanga ala le I records ia se trail foi ngale mafai onga ko refer mai ia ia ikilo ia mamako na o ke lo claim ia e aonga ia so fo yo isi e lo ia o le si ku pe mo isa kupul me le me mo muanga e angala so se kaimia ke la ve ai il fale fenga luenga I te kavale e ke alu e va ai ale li poki o leo pe ala velo ka vale li poki o le employer on e alu lola I el fo mai e se ka wol me le lo walu fo mai e onga e mau ai ile record ile mea ngai na veo o e mafai po le ala le umi e ke alu ai a koi kupu mai luma o lai mau le record on mea kupu mai I whalewhenga luenga po le mea nga la vea mai ai
mafai ngofia fo mako ngalwenga linkinga kawanga mafai mako fka ngofia link le accident mal menga kil mal le afianga ilo kanga ile melenga kupul falfinga lwenga po le kavali ya pero se kala kunga siaka Manaya le manino le saunoanga. Ini ai ngole tou o nanga e tapula ai ia tangata fo i ele no fo mau mana i tangata fa pen ia ele na male laina lausunga matai e fa ana i tatu tangata nga lu fu ile andara teipo tu langa fa pena ia ki wa fa inga i se fa lave mana vang e tau mo se so ninga mo la tau fa mole ia oania ia ngona nganga o kele au ia afa peo o ese kanga ke fainga luenga le cash ia fakeka inga ia mea fa penga o kanga o levanga nga lue singa luenga kongi cash le vaiaso kele ala kaimio kanga kongi under the table ele o kongi se la ko insure le work cover o le employer ele o kongi le employer se insure le work cover ele mafai langa o kanga pala ve fai se claim o le work cover ai mafai anga makof kang fe su ia la ko super mankua su super langa e insurance se lungo super inge ke isu e ako ye se insurance lungo le super e mafai la yo mafai le se claiming ia mawa se fa manguyanga mawa se compensation mo ngayo kakokangaka misi mai lai le siku o nga luenga nga ma ko official lo ia o le va ai le siku pe makai mawa se me se siku fai akwa le ai ia o maliela ia le mafai nga fai se claim ia o le keleanga o le mai ka foi ko kele o kakuka ka ia mai se o kakua ku sa mo ala i ngaluenga fa vai kaimi e kukusa rights o kanga ma rights o kanga Australia so si kanga inge Australia fai ke sau e ke fai ngaluenga i se ngaluenga fa vai kaimi ai ke la vea e maukingo ia le work cover insurance e cover ia ngai o kako kangaka ia o mai ngaluenga fa vai kaimi ia pero se kalaku nga ia o le casual foi mal part time mal full time it doesn't matter pawan mea ia o nga e la ve o falfenga ngaluenga ia o lo kokokongi le insurance o le work cover falfenga ngaluenga nga ia mau e falso sangi mo oi Maro Faafetai ia ono le tataimi lo sunga le liloia ma mo silfia fo ile lo tele o le tasile nei o sponsors o le tatou company le Blue TV mal proclame o le Tautai welcome on board officially o le ua tu maile tau au male lango sua ia ale sunga le liloia mai Australia wa vai sponsor mo tatou New Zealand ai sponsor mai le official loia o le fionga ya mataia ia i le tatou proclame o le Tautai ia le ala foi lale ia anga le mai ka ko sponsors ia mo fo ia tatou vanoa e toi fa nga ia le tatou au nanga e fa atala tala no ai mata up le ala foi lale mo sir mai le to tele le toi tu ina tulunga ia sau no mai sau no fa ai u walanga e mo fo ia vanoa o le fo mo vanoa i masina tasi o le ele ngata le fasala lo wina i lungo le tatou proclame ai maua lava na ia tatou segments e fio mai ai foi pe sunga loia e tali mafa manino ana inisi lava vaenga ia e a ona si le fia le to tele amu foi o to we Brisbane ioe va tu fa fonga le tino ai va tu leva no ale se no inisi vaenga te wa misi atu le tatai me mo ia ma to e fai lo mai tatou witu la e tatala i officer ia ma le tatou address ma no fuanga ia fa mole ia o le mua la ia o le te isi me to fai lo te lo o lava ia le information mo nai o tatou tangata pa wal meta wal taimi nei a mana o mia se sosoani o lo maul sosoani o le ale ava to lo numera o fitu tolu iva lua fa iva lima fa ono o fitu tolu iva lua fa iva lima fa ono 0739249546 le numero te vala au mai ai ia ona mawaila ia ta sota inga
ia ai o nei taimi e mo molia tuaile ngang o Faafetai I lau whetalainga siata ia mo le nei ava noa molia tuaile ngang o Faafetai I le Bluwave TV ia ma le tau au nanga ia wa ia le ava noa whaaulo o mafai ona tatou toi whailoa ia ai mo molia tulava ia o te iloa se taimi ona tatou toi faʻasoa la ia o nei taimi ia alofa tele atua mo nai o tatou ainga nai o ainga ai manu teleina nei afiafi Malo Faafetai ia ale songa de lo ia na toi fasa o tol tatou se toi fasa o numero le na vatulunga de graphics ai wale na fasa o mai na fai ul fafa ai tauna o fitu toluiva lua fa iva lima fa ono faono ia le la alu fo tatou proclame la auto tu inantu ilalo ilu mo le tatou screen no le tatou TV ia ai Faafetai tele lo sunga mtai Faafetai ia me se fo le onanga tau te so te pea ia mo se fo tatou fa tatonga ile masina fo wala tatou ia mo le fiafi alo fa tele atu fa so foina ia pa toi fo ia o le sunga le I loia e talavou e le foufoi sa maua le avanoa I le tausanga na te nei ia e fisoʻotaʻi mai ai ia mafai se mafaʻatalatala ia tati Faafetai lenei foʻi tamaliʻi na tatala mai le faitotoʻa ia tapena lea ua officially ua avea ma sponsor tasi le company lagolago sua ia e foʻi le lagolago I tatou faasalalauga au sa unanga mo o tonga I Brisbane o se talia ia ma Australia wo ki ruai na na ese skiki yeah I'm pretty sure it's worth asking mataia mo o towi singi mai si skeke pe mafai ona o tuaila na tautua mala na unanga maybe next time em fai ona fa fisiringia ai Faafetai fo I le au unanga nei tamari Samoa ba kaua kai pe fo tatou loia ya sauni ia manisi au tatou loia pe o le tamaitai loia e penesa siata vaai atina e vaai manisi au tatou loia Samoa I nei foʻi New Zealand ia Faafetai o le ua join mai nai tatou loia mai Ausitalia ia e faʻatalatalaanoa foʻi o tamala ia mo le compensations tama foʻi e lē kakauga maua mai se sou e kakauga kokogi me le falafaigaluega po o saugaluega se vaega ua e aafia foʻi gale aunoa ma le ia ai le nalau faasao atu tatou numero le na please o to umai e afifio I Ausitalia me se ale state o Queensland that is the correct phone number a lai sa o malava isi vai ngai tulanga o le address ma vang fa pena it's worth asking pe no fayatu tatou malolonga a foi mai fa feilo ai tatou to o mai America I le nei vanga What's up guys, Lupe Soaina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Bluwave TV. Belo batile o se fulu minuti o te nei le itulau lima le tautua whaua wala Blue TV ma le porokalame o le tautai ia ele livanga o le afiafi. Au te fia whailoa jole ua mawara mantou wa vanoa. Ele ngata o le whaletua po le tua fine o le tausala fo I sa loloma mai le tātou porokalame le veaso le tenei. Ia ai peana o tau whaamalulu atu. Wo leo ngā tasi futia ma le umele ona ua popu ule taimi sa ofso ta iai le to fine ala nuola. Masia Samoa. Ai o te fia whailo atu. Leo mawara maa fso ta inga. Wa maa le fso kai le Amerika. O lea ua I sini na inisi fo o fofuanga whaale a inga. O lea la wailunga le tātou som. Ele ngata o le tamaitai ia Lanuola Masia Samoa. Ia o lea ua tau tailua lo la vaa. Ma le sunga ia ele usoli o le male toa le sunga ia Tuilaepa Faafetai Su'a mai California le sifonga o le tai au fou fatalo fatula lua vase lua ia afio mai matala mai o au Faafetai le taliaina o le fatala ulatu ia lau fatalo fo mua I le fionga ia ele tino ia po le fionga I le ngatoloai
Ia talofa me soifo manuia lau fionga Lanuola ma lo soifo maua. Ia patalofa pa filo ayatu I lau tu file ba ai malaya siasa ba. Tatou ngatolo ai ia whaitala ngau o le tupu e tausi e whatalileanga ia o le nā siata mō nea manole lei whatalo whatu ia Samoa ma si tā whafonga whaftai mō nei ia fiaf. Alo Faafetai. Ia Samoa o le wa mawala na mantova ia wa fate atu la walanga o te leilo e upo le atonu vanga fa upo fa e Tautai le lango si o so le sunga le uso li mali toa na paule me mautino o te lo e o le avanoa le nei ua maua male to fine po le fretua ia Lanuola ia o le porkalame na fa au mai sa lo ma le vaso de tenei ia e ona ua leo nga tasi le futia manu mele ia ele faina e lau artificial lau le tolo pe fai fa kasi ma le sunga ia kena I ono pe le fai fa tasia ia e te taua ona ia le balance vai nga lua le foi la ua maua le nei afiafi ia no ta pa fo ma le fa to fala inga ale usoli el mali to ia e so ni mai te au nei te ua vevela te le mai o Lanuola I lungo le tatou wa ia le tau maua sesi tau so ni mai tau wa fa to afi mali ia e fa lau telefo inisi o tatou wa mataupu o le tatou o lo ona o te mana tu fo ia o tele mana o misi se vaenga le lei o le tatou taimi I lunga ina I faafesili ia o nisi a vaenga ia I lau sunga Tuilaepa e mafai ona tatou o I mataupu lau tele I nai nisi fo vaenga pe ona ta faʻasoa I matatala noa au te role la ia o faafesili o te toe tutuli matai ai se fina ngalo o le tamaita ia Lanuola e peio nai vaenga o le mafaatala noa ngana tuana ia tu male sui fo I e lango lana e le lifala na lango le Democrat ia em fai foi na tapai so fina ngalo Tuilaepa o le vaenga Lanuola o te fia faafesilingi e so fina ngalo o le ata o mua I tūlanga tau immigrations o le ata o tūlanga tau immigrations ma tūlanga I think e o faatasi a mare puipuinga immigrations and borders ia tūlanga faapena ia sa maua inisi o saunoanga mai a leitu o le Democrats I le sunga fo ia kena I ono ia e faapea mai e le aingi vaenga le lei tele o fuafuanga Donald Trump e ono benefiti ai tatou Pasifika ma Samoa ia I tūlanga fo I le fa immigrations I lato policies lona lua e ai vaenga ngo kau whake ia I le aso lea e faapea mai ele sefe a koi mama ko pe a koi ku mai Trump e langa e fa wo Trump I me kai fo you know North Korea China ia e uina e sera matou tilo atu ia e pe ona o le sideline au mai em faina tau follow tele e se fa mauni ngo ia saunoanga fa mo bole Ia pa tai lava bole ava noa I think talking points are the Democrats. They like to incite fear. I tangata, but only facility it's about immigration. Only standard kama lole Trump. He wants to keep America safe, and that was his stand in 2026. Ile kay minga fako makainga nga run as a president ulanga ya nga keep America safe. So the same model he's running on right now. So President Donald Trump was he's against illegal immigration. Ele o fape mai Donald Trump o target ni Samoa, target ni Polynesians or islanders. So those talking points that later my friend can si tamali, but immigration immigration policy Donald Trump is keeping the American border safe, the southern border America. It has nothing to do with immigration laws, how to enter into the United States legally. Legal. Every country have their own laws and regulations on how policies on how people are supposed to enter into a country. Laws, rules, and Australia.
Kilo fa laws ma rules in New Zealand. Kilo fa laws ma rules sa Samoa. Awale kamo ya tanga kay ki itai isi ako. But what Donald Trump is talking about, only border, it has nothing to do with immigration, how you get into the United States legally through flying here, getting your visa, apply for your visa, apply for affidavit support. In that way, it's how enter my legally. Illegal immigration, let's President Trump. It has to do with protecting the border of America, the southern border. They run from Texas, California, Arizona, because that's where all the illegal immigrations come from. The immigration, illegal immigration in America contributed in the reason why the cost of living is very high here in America. So what Ken is saying is not true, very untrue. Donald Trump any other way but illegally. Donald Trump is not talking about you going through the immigration rules and a Milo passport, Palailo visa, do all the necessary stuff. In that way, you can enter into the country illegally. Through the border. I don't know, So that has not been brought up at all. So I think that is misinformation and that is fake news. So inciting that type of untrue information, when you're not sure what you're talking about. And then inciting violence. That is him inciting violence as well. Malo faafetai lo finagalo tele ia fe tua ya tula e paisi vaenga ko fia fungale another backup question sile vaenga mana ia tele lo finagalo Lanuola lo no winga la o lete fa ma otia ele ia se me popole ai fua as long as olai liko la walu ko kongo ngiusila liko me uma te no foai you're safe. Yos elise me o faafefe forngamia se ivanga nga o ele la ku le pora most likely la Mexico le tau mafai matangata nga ku kongo va ala oloa and all sort of etc. Lono winga paunga o kanga kaya life fasanga sanga yai le fighter tamalo ele mo mieto no America. Is that right? Absolutely right. It has nothing with anybody who travels in the country legally, or talking points for Benga, especially we all saw what happened to this man. Ele attempted assassination twice. These kind of democratic talking points. Ele educated we as Samoan people, we need to educate ourselves a little bit better than some of these people. Research the policy for what issues that matters to you the most. Na branch support. For me personally, the issues and policies that are more important to me is the economy, inflation, the cost of living. Immigration has a lot to do with the inflation right now. I believe any country in the world, New Zealand, Australia, even Samoa, Samoa, I overstay Samoa, they will come after you. You have to leave the country. Every country has a right to protect their land and their citizens. Malo faafetai Lanuola. Tuilaepa, ia se aminga se faatofalainga.
E au ai lo fina ngalo ai ni vai nga te silafia oe I tūlanga I a wholawholanga a Trump ia e whaitasi wa lero lo ma fole tau whainga palo te li tūla vale tau immigrations. Malo Faafetai atiata. Ia wa matatuia I le taimine nei I pawning ziolo whai taimine o tapenanga o palota. So far, o le Lee Trump I le immigration itself o taimine e fast kumariba. This is from yesterday. 49% there Lee Trump. I le 44 Harris at the Kamala. So le lavalata tilo elo toi umise taimi usalo ko toi ono di dai vai aso ona sandulo palota ba wale meo te feisa utala I tulanga de asiata ona e tele tangata elo manino elo mai level meta o le afo yo illegal immigrants o tato uma Samoa e te sau se vai pe sau po na failo visa e te sau ai dafo nga entamaiton walu foi la tonu e faila u la ka te no foi le nei atu ia pe oficiliana fai mai mautinoa ia la toro fai inte meia pau ale me le takete ila o tangata entra mai iliko le asa u le pe foi la o tangata ia ta o le ta o ta foi caravan tanta ia mai totele o camp o le camp I fa fo tu ma America termine e fatali te mi enta mai to so to ingata na o le takete ia ta malo ia foi e li o Donald Trump ia e fa te le bol meo le sili foi lan fa te la o le fa ia survey o le to telo illegal immigrants e o matstone o tangata na o le mai a mata mio le tono pio ina e le ina nga ile a tama fai foi a Harris la tobia ia e foi e point a Democrats la to fai foi na sa o le la to vai ma faron Malo Faafetai Lanuola la ta tu le vaenga no fia visiting ai in terms o le war le security abroad o le matou vavai atu. To me personally and some of the people la ki nga matou faʻasoa ele alu ai fina ngalo le to tele ia the majority matou vaia le taimina tulaʻi mai ai Trump and we saw him for ilele as a good leader for the world, not just ia o tau ai whalo to I whale. Aina mātou tilo ono le ability e mawhai ai ngonga kango e whao ngalo le marosi anga o Amerika as a superpower. E ka fio fiela wali ia, Lucia, Sainga, North Korea, the other superpowers. Pa peitai esele tu sa no ale songa ile tamali fo ia ke no le winga la utala. Ese ina o whalongo to wia. E tui titia pe fōringa mai what we thought of Trump was wrong. Walanga le sa isa uno whapea mai no le I kao fia Trump ngi kaua instead e fia rub shoulders ma taitai whapea na langa le rungon whatanonga. Is that true? Do we have to fear now pe ako e ku mai Trump or do we I'm talking about madone outsiders. Walanga a marosi Amerika marosi uma ma malu isia to do. What do you think? When Donald Trump was running for office in 2016, 2016 against Hillary Clinton, they called him a warmonger. Donald Trump, there's going to be a third world war. After 4 years of Donald Trump being the president, there was no war. They said war. Now, who is the president now? And Kamala is the vice president. There's a war in between Israel and the Arab nation. In the in the East Europe, there's a war between Russia and Ukraine. So the world is not safe under these leaders. Under Donald Trump, everything was controlled, and it's not because they fear the man. Donald Trump is a good negotiator. He's a businessman. He knows how to negotiate deals.
He knows how to communicate. That is his strength, or the strength na alikamalolo Donald Trump. He's a businessman. He knows how to negotiate. He knows how to communicate to these leaders of how to resolve issues instead of getting into military power. So to him, Olanga Marawa, peace through strength. Negotiating, through trade, like what he did to China. Raise the tariffs. That's the fear that China has. When Donald Trump becomes the president, they're afraid of that because those are the leverage that Donald Trump used instead of military power. Using the economy of America because it's one of the world's biggest economy. 25 point something trillion dollars. That's a lot of money. For a country to, still the number one country and always will be. So, and he uses the economy of America negotiate deals instead of getting into war. Because, understanding your command, war creates a lot of disaster. Countries get into poverty faster in war. Because in the Middle East, how the devastation and the destruction in buildings, it's going to take years and years to build those countries. Ukraine especially, it's going to take years and years to build those countries. So to him, what's the good thing that comes out of something? Because they don't know how to negotiate. They need to negotiate. Malo Faafetai. Ia, Sophie Nagalo Tuilaepa. Ele fasili lava de tasi tūlanga o le i taua ma le malu puipui ele ngata na o tau I Amerika. Ia o tangata e sili atu ona te le mana I ola na taʻitaʻiga e malutia antu ai mamako ui e fafoi inisia tunu o lalulangi. La Sophie Nagalo. Mano Faafetai e siata, ia pi o le tatou ailo kele ana o le superpower e na ke I lalo le whamalu ia le lalulangi atoe a fia ina tatou Pasifika. A te ilo tatou nunga o Amerika lava ia, o aile taitai e tūlai mai. O le taitai lava na te o Donald Trump. Ina o tūlai mai Donald Trump nga pūlu mai ia to tele o a foi, o vanga au mai tono le Middle East. Mai o Donald Trump lava ele nau pāwau mo meo taua. Ia e tātou te aivula ia I le tūlanga lana taitainga. Lea na tūla I mai ata na Trump lenga lele Middle East le velo, le tengo le velo. Ana malanga I le maruna arwa I tonu. Whai eila na tautalanga, masawhui anga I atu isi vaenga. Patole, o la uale vai lau kele iai asiata. E elo tatonunga, pe tūla I mai Trump. O ai te si taitai tūlai mai I le puipuinga ma tūlai mai mole lanolangi. Te ton lava e lofangia e le through the voters. So far te minei, ia I lata vai e tūlai o te lenga. O le lead le tomaitai, o le lead Harris. I leo te lenga o le te minei. E le to ono vai aso, ai leo mamau le va. O la tali atulai lau fisili. Pe tūlai mai Trump, pe tūlai mai Harris. So se siaula tūlai mai Amerika ia tūlai mai na te o le whamartele e Manuel Laulangi I mea ia tau Michel Mafara. Malo Faafetai, o le na te whaafisili atu la lausunga Tuilaepa I le vaenga le wa e saunoa ai. E mana ia lo fina ngalo I le tūlanga e sa ofo o ia preske o Amerika pole ai pe o le winga la le wo to e tau whaafisili atu ai. Ono o le tūlanga I mea Trump sa le se kauanga whaia ai nga o ngaru ese o Trump ai laku Biden ai o solo maritaua. E whamatala ono tau popole a kula mangisi o kungol Pasifika a waipe e tangia mai la a whaila le wingo la utala
pe ana whaauau mai foi Trump o le aso fina ngalo e kupur ka walusia ma Ukraine o no lo te tau mawhai e tau au ili le whamtalanga lea whoever the president ia pole mea foi it doesn't matter have to do with a president ilana ta inga e mawhai na tau to e whaalau tele manvanga le whamonmole Iyo ia ile mafofonga te sila fia foi asiata o meni o tau mo meu business. Iyo fai tato ba ai ia ile ngato vai fa por kiki ia vai fa business o Trump la. He's a businessman. Ele fai tato ese menino lema malama I mega. Ono afa pe ona o Trump ele to yeni tau. E tala fia ngai la kitilo. La ngai tele tu pe America e to repeal tai atu no ia. Ese na attack. Ai koe repeal ma koe e te lala tu pe America e ron mena. Ai elu te torunga fo I asiata. Tusa foi pena tu lai mai ia Trump. Ile tengili nei o Biden. O te lango nai ono tu lai iata wa ia tu lai mai Ukraine mai fo. Ma Lucia. Okay, mana ya. Lanuola, what do you think? Ana whaauau mai Trump e o se kaua le na tauai nei ia Russia ma Ukraine. Pe ana whaauau mai Trump le no whainga. I don't think there is going to be a war. I don't think there is going to be a war. And I will use something as an example. There was a peace deal that was brokered by Donald Trump between Israel. Israel, one of the countries in the Middle East. Palestine. You know, these are the countries fight. But what did Donald Trump do? He brought these two countries together. Or Isala Eluma, I believe it's Sudan. I think that is Israel and Sudan. That was back in October, 2020. He brokered that deal to create peace between these two countries in the Middle East. So I believe through that, peace through strength, by negotiating that deal, I can honestly tell you right now, Donald Trump could have done the same thing between Ukraine and Russia. You know, because if we go back history, Ukraine is actually part of Russia. You know, and that's what Russia is trying to take back some parts of their land. But I have a strong belief, and I know him as a deal maker, that he can make a deal so that these two countries can get along and not resort into war. Buildings destroyed, and who is going to fund the money for those buildings? Of course, it's not the United States. They are taxpayers of the United States. That is my money and Tuilaepa's money. We don't want to pay high taxes. That's the reason why we pay a lot of high taxes, because as what Tuilaepa said, this is all business. And do you know who benefits from this? The deep state, people that are behind all this war that's going on. Donald Trump understands understands these politics or politicians very well. That's why the way politics work. You know, as he said, they were all my friends before I became a politician. They were all my friends before I became a politician. They asked for my money, and now I am a politician. Where are they at? They are fighting against him because he knows them very well. This is how the deep state works. They create war. They create war so that they can use our taxpayer money to pay up millions, billions, trillions of dollars. And then where does that money go? Ukraine, more corrupt countries like Ukraine. And then politicians here into their deep pockets. That's how it works. That's how the system works. That's how deep state works. That's how the establishment works. Malo Faafetai. La tatoa tua inei ofisili mo o tou I le tamau ai ngā lava o Amerika wa langa o telo.
O le ase o le tamau ainga o Amerika le taimi na tūlai mai ei Donald Trump i lona fo'i vai taimi i lana paia inga ia ma le vai taimi le nei. Tatia ia la walanga o le tau te tala noa e fuafua ai ia le whainga tau whainga palota mo na tangata anu o Samoa lo i Amerika. O le ase nga na iai foi se nga o avaenga ese ai. Na le leile tamau ainga na benefiti ai o tau le taimi o tūlai mai Donald Trump ia whatustusa le nei taimi o lo tūlai mai ai Biden ia le ua sui tūlanga fo ile le whaua ia tiute e Harris. Ia mwhaina watula nole a Tuilaepa ia na mai fo ile se fina ngalo le to fine ala nuola wha mole. Ia, o le taimi nei o compare i le taimi o Trump. Ua maulunga le GDP a whengai manea tunu maulunga lana o outstanding lapa ia lana le matauria pe o atunu wane ta titilo i le economy o nei o masaina pe titilo o saina le atu foi le o saina foi la ta titilo e compare ia le foi le the most powerful country in the world terminate so far. But le te milan de o mawalunga le afo le leile ta mau ainga America le te minei compare ile te mina ye Trump ile i pe o tuna se la vale mawalunga le te minei ila u le te tilo mana wa ba ye Malo Faafetai Lanuola la so finagalo. What's your comparison o ile te mi tula mai Trump ia me se foi la le te mi le nei o le paia inga Biden. Let me take you back to Obama's time. Let me take you back because I'm going to speak from my own experience as a taxpayer. President Obama, I bought my house in 2015. Obama at that time. My interest rate for my home when I bought on the loan of the home that I bought then was 4.8%. Okay, so I want you to mark these numbers. 4.8%. Ilalo Obama. That was nearing at the end of Obama's administration, 2016. 2015. Tuilaepa my Lord Donald Trump in 2016. The 2017. And at that time, I was paying 4.83%. And then later on, like 2019, I decided to do some remodeling. So I went to the bank and at that time too, interest rate at that time under Trump, 2019. So I refinanced my house and I paid 2.83 under Donald Trump, 2.83 interest rate. Right now, under Kamala Harris, the mortgage rate is 8%. And I know that for a fact because you don't have to Google it up or it's real because I try to get back in there and maybe take some money out of the equity of my home. And the rate that they gave me was 7.73. So if you compare all these three rates, not only Donald Trump has the best rate against these two presidents, but Obama has a better rate than Kamala. So, it's common sense. Common sense that, under Kamala, everything is very expensive. Inflation. We're talking about inflation. Inflation here, under Kamala Harris, 9.1%. Under Donald Trump's last day in office, 1.4%. You can look these numbers up yourself. Under Trump, gas, these are averages that I'm giving you, Asieta. Gas was $2.39. Under Kamala, currently now, it's $5.02. At the pump, I take premium for my car. I pay 5.499 gas. Takes me almost $100 to fill up my tank.
Mortgage rate under Kamala Harris, 8%. These are averages that I'm giving you. Under Donald Trump is 2.8%. The average rent under Kamala Harris is $1,739. Ilalo Donald Trump, the last day in office is $1,419. So when I'm giving you these numbers, I do not need statistics to figure things out. I am the statistic. I'm part of the statistics because my family is affected by the economy right now. And that is the issue that is very important to me right now is the inflation, the cost of living. Everything is very expensive right now under Kamala Harris. A fellow friend, she owns the business. So she's my walking buddy every morning. I ask her about her business. This family has owned this business for 50 years. For 50 years. I asked her, how are you doing with your business? She said, not good. Everybody is afraid to buy stuff. They are very unsure about the economy. And I'm not doing so well. I can't travel anymore. I can't spend as much anymore. I have to save for rainy days. And these are the rainy days. See, my friend, myself, we're taxpayers. We are the statistics. If you think about it, we do not need to go search for answers because the answers is right here as a taxpayer. We are affected by it. So these numbers are very concerning. Although the GDP America, it's very high, one of the best in the world. And that's how you determine how well a country is running, is through their GDP. The United States has a good GDP, but unfortunately, inflation is cost of living is what it's killing a lot of people. Unless you were born with a silver spoon in your mouth, you can afford everything, the cost of living right now, then more power to you. But for me, I'm a taxpayer. My family is hurting. We're afraid that we might not be able to afford our mortgage because of the way things are right now. So voting for Trump is the way to go. And, I just want to let our Samoan people, our Polynesian people, our Pacific Islanders, do your research. Okay, there's democratic talking points that will, they're there to make you feel afraid to know the truth. But do your research. Do it yourself. We're smart people. Do your research and read things so that you can understand and make a very constructive debate or things that you want to talk about as far as the what's going on right now with the American politics. Malofa, I won't take much of your time, Lanuola langa. I know you are at the wedding. O ngai tele fai poiponga e faafetai I Sydney, Australia. I don't want to take much of your time. Ola ofisiri fai ule ai mo o le tofine. And then I'll still have Tuilaepa e fa mai ai si mata upulo tele fa mo le lava. O ofisiri la no ofisiri tuai langa no ofisiri sunga ya Ken University of Sydney. Is Donald Trump a Christian? Ya ole tali na mai ya walanga o tele fa pe te fa tole tali na fa te ia tanga ta umala va fa pe mai le ai e pe fa folinga e fa nga mai nai fa upu fa kerisiano ai le stanga ta tonu ile tu ole analysis na le sa au mai ia sa officially foi la pe o kamala o stanga ta kerisiano walanga o ka ko uma o ka kerisiano e tau tele atoto ai tau te mana na o ni tai e mata u ile tua fa penga fo mele ka ke nga we si tatou fo ya tunu i Samoa e ka ke mo miangi ka e loe mata ta uile tua ia matulanga fa bena wai pe ole ivituna ole backbone na me umai tau te faile dei so ifuanga ia o sta e loe mata uile tua is he a Christian man o stanga ta tonu ile tua mai moni e ilo na loto sa o i le tulanga o le alofa fa kerisiano matulanga fa pena.
You know, I don't know how many Christians that believe in pro-life. If that's even an issue to some of the, people that are listening up right now. Donald Trump from the beginning, 2015 until now, he's pro-life. That is one issue that any Christian cannot come away from, is pro-life, protecting the unborn child. Donald Trump is a pro-life. So to me, if somebody says that he's pro-life, I don't see anybody that's not. I don't know if there's any non-Christians out there that support pro-life. I cannot judge them or whatever their stand is on abortion issues, but Donald Trump is a pro-life. That gives me the belief that he is a Christian, and whether he's a Christian or not a Christian, I don't think it is something that's important for us to fight over. I think what we need to fight over is what is matter right now is the economy that we have right now. Attacking his personal life is not going to do any good. Whether he's a Christian or not, I think that is his business. But I've seen Donald Trump go to church. I've seen him put money in the basket, go around. So to me, he's a Christian. My last question, I'll let you go. He's a businessman. Billionaire, millionaire, billionaire. I don't know if he's not trillionaire. Business. Your observations, or what do you think? Tatou Pacifica pun tata Samoa hotels what do you think? You know what? That I don't know, to be honest with you. More specifically, Donald Trump, because most of his businesses are in the East Coast. That I don't know, but I know there's most of his important businesses ahead of he likes to empower women. So a lot of his businesses are women run, and he likes to put women in top offices in his business. There's diverse. There's colored people that work for him. As far as Polynesian people or Samoan people, to be specific, I don't know that. Malo Faafetai Tele Lanuola, o Ilevanoa Tau Fayona Avatulevanoa ne Faifoidia Wolofaanga. I believe you're in Sydney. Molia Mawolofanga to say Mo Sydney, the Nevangola, Vita Mavai, I call my best also to la Pacificema Ori, Eleto Mafo, I'm on Molly. Molia Kolofaanga, your friends, my boy, America, the Mulipolas up in Utah. My sisters out in California, my family in New Zealand. I love you all, and my family here in Sydney, Australia. Masio Tuilaepa. Molia ko olo fa nga Tuilaepa. Patay la asiata. Faafetai tele Tuilaepa molia laifa moletolo faanga mapaisa so no fai mo tofine fa umailo avano ma tofine. Talofa eletino ia mana ia futa to ifelo ilungo nei ia ilungo por kala merciata ia manuia fainga malanga tatu amesta sukalaki pa foi mai Mane la bakulo sukalaki pakaya lo le so pasia mayo ilungo le ia manuia ele. Okay, thank you very much. Faafetai tele alo fatele atu fase foi na fase foi
Malo faafetai le avanoa. Ele to ube foi se taimi ma se usa tula e pa ona ye si fa mo te awa ye nei la fiafi nei. Ai o le wingo la utala. O le wa mai lunga ia le to fine o la nuola fa o lana saunoanga la ngai nei te wa tele foi upu matala tangata fa pe wa le ma se avanoa sto fine ai saloloma ma ngai le la wo to ma vo nei Tuilaepa va tu fo. Fe se ma ngai spa ngal va ngale le so le na pe ana fa pe to. What do you think? Ia a fuila merna le o tele iloi. Ia le la mo mono ni ia fa o so fa la mai ile. Le se asiata. Se vai mo fongin fa o so fa la ba i tau ben fa le o kene fa o man la fina. Vai yo no musu te vai tunga o tele mana o faini futina uru o tele mana o tanto o fa so fa tamali ala ngone mo mai ne o fa pelo tama fa we kai mai o si menti le pe fa pe ngi la e o mai fa tasia le uso fo porta mai a ken fa pe to fin o le mana ya ave ta won tanga analysis a mai sa analysis wali tu ya mana o telo foi na fa fongan ma fa tanonga male uso foi por tama ya ken what do you think le mana o supporting point tangata nei na tu ina mai vai ngai rua vai foi la sia tela si mulher na o tama ainga le lan tala no mai inflation or inflation tonu ado le afia to el langi ato cost of living or GDP le no tani tuai for the gross domestic product. Ia me tono lana ta o tamao ainga. Pia ngai man. Lea la pe makwa outstanding ya America i de termine. Compare the last 8 years. Pia mena na ne utali fa pena. O foi la GDP compare ya sainga. I de termine. Matwa skyrocket la va ya America termine la GDP. Ma lo fa vitai. Ole taua ya dia u fa tal no nei. La fo na ya leina no we create content ese se ka wo fo mo tatou ya America fo yo to awala nga ye le si America fo ile le ngale tulo wa ngale America fa causa un fo le fale ele eta wona me ye te si la fia wera pe ke kari ko ngwai pe ke le kari ko ngwai ai etali ai lo pisa de ka ngakar so fo balanga le no malanga tu fo e ma ese uma ai ro winga la tala ole tele ila to na agree mai na o ofisiri sili tau o loa na o fayatu ya we wa pe ku ke la kula ila wala tu fa outsider o kilo to me ola se ka ngo fio America ai o tala no atu ya o to wa ya o America le o se bo ngo fo mau masiki seng o ko kalinga ko fa mai ia waka ma ko wori asiak waka so na lai to te sila fia o to we fa lo to ifale ia le suinga i le vai tau ma le pa inga Tuilaepa moni le ia to mai o Lanuola ja tata no inflation kwa ka kana ma America i le mesa ia ma me na masani ia ona o vai matau ia foi pe foi le oranga tan sa mo le na uto no me ia tu então o fie e o cost of living tela o once inga o suile inflation le lalo langi ato mo suien le tasiana vai Samoa sole oi kaunga ka la ban me no ia lo va se o ko mengi isi e ko mengi a kamaro Steve marka nga ono kafia mau ai ngu ko re si au ko so le ai foi fen ka nga me le ai o tatou tama o ka ku kama o ka ku wa do ke ka tatou ai nga le fa fans wa mantua e ono e ku sai e ka ke kasi ar ka ko o Samoa ai tau te e tu se ku sai ka ke loko nga kasi ar ka ko fa sanga Samoa e tau te fa sanga tu lo America ai la ai e o ya o ka ai mai ma e nga yo ku fa finge fa pele ai manga yo uso va pe ia ai le faina ia e pa wale me o le o sao mo se ma ai lungo screen o TV ia o ia mai e fai ua io e po ia tu lai mai pe tala Tuilaepa tu sa po ia mai ia ma tone I fa fa mai tata no ngale America ia na tasia le issue le o te fia mana o te faʻasoa ai I mta upolo tele se uso ia ona tata ma vaile ona fufuanga a fa mo ngol le ia fiafi
O le mātou tala lea wha mātou fafo. Po aia mai le Prestane ne tūla iman. Wha mole. I o tau whina wina ia le saonga le mua mātou I fafo mai. I oe. Fefi ai mai se foi. I toi le lein tatou whainga paanga ma Samoa. Pi mātou fo ia so ia Tuilaepa e pei a kau Samoa o Amerika. Ta vale na tatou vatua Amerika o Amerika ka vaku. O so ia sa uva ai ta vale tonga ta vo GMC. Ta vale fa pena o Camaro. Ta vale na Samoa. Ia o nei ona po. Ia ua ui mai ia pe waka ku lifa nga isainga. Luinga na ia deu. Wali lifa tele tatou whainga wha awo Samoa nga isainga. Ia e pe o tau wha tuatuana ia ele tatou vale lei ma lo tele ia o le mātou nā tilo tu wha atunu I fafu. O ia tūlai mai. Pau le mea, ia le leile tau tamau ainga, ia saonga le mū le tau atunu tele, ma saonga le mū mai ai ma mātou. Ia matu mau pele tau ngofia ma le au le lei o loa ia au tau wa Tuilaepa. Asiata e le se ia le tala. A pe ona fai aku. E mala lama le leile atunu nei I lona whaasino manga, ma le whaalangolango manga le lalulangi I lana I le whaamalu Amerika. O ona tai foi. E manino le lei, le tatununga. A fai se mea whaale atuan mea e leila se mea tatu te pole, o le telo la pokalani. E o te ngai lava I le meo le afo, I le communism, ma le langa toia Amerika le atunu lea e whaalawe ia saina mana puapuanga. Ai le mafai e umat foi tatou ngā tukulanga. E le mafai o na la asia e saina ia le tulanga na. Ona o lea. It's a promised land. E tala noa isia. E whai tatou titiro e whapenaru wingo nei atunu uma. Mena alin whai atu tala. Ko rea lava toi ngā taita ia Amerika. Ia ele faina tu la foi ele me faina sui tu langa sesi le tau atunu o le tau atunu wa ia o le te tau wa na fatama ia pe fatina foi ia tunu mololang o le vaenga tasiasi si vaenga le te tapai lo fitinga lo Tuilaepa ona fa mai ele o le tatou wa no ilungo le nei temi foi o le fiafi I Samoa o ile mata upuno mana o tate faʻasoa ia o te loa na o le nei vaenga o le fiafi faʻamole o le tulaga le aia tatau la le o tatou talavai atu I Samoa le o toe faatauaina le aia tatau a le tagata toʻatasi manaia suiga o le tulafono e toe faafoʻi ai le aia tatau o tagata toʻatasi ma ae leigia ia kakau raukele foʻiga le communal rights ma vaega faapena o lo ofisiri so finangalo waru lo ma fau fai ngā pāloka le la sau ngei ma le issue le sa fai ai fai ngā pāloka ia na tuana ia tua tātou I Samoa e fai mai le HRPP e puipuia le ia kakau ko akasir kangaka ai a fai la ko kula fongo e iai nuu e matuai tinei ai kula fongo rengu le ia kakau war kangaka e fili ai po ai pāloka lua e fili ai pe fia kamo e whainga pāloka o te avatu ai haura mātou nuu I sa vai e whai ma whaateita inga inisi o paia inga wa tuana I atu te ilo fo I ele nā male la ina o le te whaafonga mai o le alu ilo ma fau I alo ko whanga e alu lo ma fau I ale pā I fio anga ia le whaapea mai e le pāloka o le fesidi whaamata na whaini su enga e moni ma whaamaoni nā tala kangaka e lusu kasi kausanga whainga pāloka e kau se lau kausanga ono la tau ai a tatau lea e le eise whainga pālo te pole mea o lai tineia ia ai a tatau anisi ai ua avea pule anga ma marosi anga whaale nuu e tau fia ai kangaka mai de speak up e tūlanga whapea Paftai tele asiata Paftai o leua Walu lava yaso maniva yaso whaingaru nga whaamalama na mua tala no whai matsunga le pali whaina nga whaamalama lela o toe au mai eile ta au o lea yatatau ai o leua e tala no tonu asia te tūlanga lea o te le lango ina ele meo se tu malo toe o mai whape o tahi le lato langa tatou oa ele natura mea asiata e whaamatala me le natura tatou
e le o se lau pasene le tu malo le tasi e ia tangata le to tonu le tu malo ua tau mia le la tua ia tau e palota ai a sila la ile pa sia ua fia tau sanga le se palota ai le ale o ngā o lola palota i e fai nei tu malo e fia tangata i e tau mia to tonu o la tu fia palota e o tia le si matai e le loa po fen me tu le kiki e le lope fa fena fa PI fo linga o te papalota o le ia te tau o le mesili o na taua le ala o tau mie i mea i o le o mai ta tia ia me pone o le o mai o le tu malo mo li la tu sui o le po fela ai o lo fenga palota e ta tau lava na voice na file palota antata ta tu te tala no me tau ia tau asiata io na te sila fia o lo no winga e o foi le pitonu o tatu tamate pale mia le tate tala no e fea tala no loto fanga io a tatu o e ia tata to tasi to lu to pesilia ma te pule o sela tangata le tonu loto fanga e la tu te le lang ina le fas mini la tu te le lang ina foi la ia tatu tamate pale mia to ole la bala tatu mia il mele ole ia to tele o le majority a fa pena le wa tatu talia le ia to tele fa fe le minority fa fe pena le tatu tala no ile ia tau ia who knows por melo le fina we Tuilaepa ile me tau o le ia to tele wa fia ia le mele o le mai o na kimalo e tasina ia e fa fe tanta le to mia le fia palota pelo no tona e o nga fo tata no asiata te tiro ia tatu tunu to fai ese fenga i mele ma falo mana ia yor vai ngale pe no fa tuele umisi taimi onol o sa ile taimi na ile matonu e sa vai sa ile vai taimi na matua tapu ai lava lo palo ka ese mana tua mai e tonu pitonu u tonu sa tu paitea o pitonu u vai ngam sa tu fia ar kodwaia o meina ia kodwia ia se vanga na tonu ai o isi pitonu o e pitonu u taim pitonu u ta ia matulanga wa mosula le me ile fresa mamo le kalisia mamona ai sa ia le kaimi la ule ta uaswafa ma ai no o ia ndanga o Samoa sa I think o le palo ko le Bluwave sultasi na matua fai ai fa ke anga kangaka matafi nga ainga ia o isi me mo atu na fai ai masungu nga fali ono me ia ono le mele a kusa e mai foi le fa pe mai o lea ua kasi le ia te o lea fa ina pe fa pe malie mai le mele o kasi o sui kauva ala foi ele sui kauva le si foi ngu ma le si ngu o le kumalo ale kasi ele se fa ina la mele na ia o le tasi o sui tauva wai a manga o are le ku le piko ngu ia e ka unga se i mai la ko le kofi ia e fai o mai la tole au kia ma le au wala tawina sa tofi a o le filifi a o le fosinga la yo kanga ka paluka o le mea piko le leilenga e wa fa nga ai pu le nga nu wa kala le nga fai e mau lo o e ke paluka isi ai se fa tula la utala e ai ma le meta o le pepelo e fa alia lia ke le nga fa nga ngi makai o komiki e la tote apiu singa ai ma fa fefe kanga ka fa mai ma ko ke lo le ma tote lo le tangata te palota ia a leu te fai atu Tuilaepa o aule nei wa matua palo ka so o Samoa ele ai lava ma se meo le pepa paroka e umanga ngo foi le kusi ese me ka o se kusi foi le e lo ai o ele a o asiata fale malu pio vauriku nga e paroka ia pai po la le ai nga o lau e kisi ai ke ala ku fai a o le pepelo ai e tanga waka ke o upu sa o le tau fa fefe ma le tau fa matau ma le o le ngia le fa nga fo e fai pule HRPP de kai mi nga e fa se e kanga o le upu ai fa nga ira ko ka mai e fai upu le nu ma fai e tonu o le nu e la tau te fa fefe kanga kam fai aku e ko ke fiu wa mau ke lo le ya o ko mau ke lo le ya auto matulanga fa pena o matua tau mi ai le ai ata tau o tangata la tote fili ai le palo ta Tuilaepa Faafetai e tele mea e ono tula mai asiata e fai o leuto e ta pena lola
a faila wa fa fole lola ale pa maloto fanga ai le ai lava ni la to pa lo te faia la le winga fai lola paura le create my media o le o mai o tangata o tu malo o pa lo ta isi tu malo Yeranga? o le mea nai o no maua taru wai tau mia le ia tau e fia fai so la tu leo pai fai le nei atu numa New Zealand o America e ia i tu ma e le ai se temi o fape o mai se te fape mai Tasi matu asa wale mapi pela no mona atoa e ia na i tautala iti mini o lai fa leo lava le ia tau ta e fai ila na parota o te talo ai le tatu taitai i le tamaitai o fia me tu lou leo fa fonga mai atu no fa no ma tata nuanga ia fai ia ma amata me le melea io ai sia le anga ia tangata o lona i tu malo e feita le fast a feita la le fast e le langoina na ia io la ia tangata lo fai nei o le te loa e le fia i lo latu pe o le mena ai o tato nunga asiata la so finangalo a fa pe a mata merta tu mai tai pale via e fa pe tu lona i tu malo vai lango le tau te tala no le ia tau te musu tau mia se isi wa loa tau sanga e leo whaleoina ia le tatu a mata whai parota tatu tu malo e fia sila le atua ni mena awane i aise tangata e tau mia sona ia tau mia i man wharola se Alo Faafetai. E ai te rope ia e lana ia ka ilusi o whawhatala ni ia mātou pe o tau whalongo tu pe i le suile la tamo e fo i mai matatufu. Wa mātou fo i la matatufu e la vea i e maloto whanga. Ia, ona i tala sala, ia, so se o mako, se o ke vea kore whewa i o kala i e sawa i makala. Ai langa lau tau whanongo o se kaka whea o ke masangi ai. Ia, o le alau tele i o ala i mono, mawana nei li tala ai alango le mo se so tai pe iai. Pe tau mo i whawhatala, e fo i tangatai o mautinoa la, e tā mo i le pā. Ko so loko whanga. O lo te whanga na o ni nei whawhatala mo i matatufu. A o le pāla ia ua mautinoa pe iei si sui e to lua ia o le atau fituli mai fo i le pā. Ma sale panga. Ia, e tā ua vaenga le ua e te tau fo i ona a sui le tulafono ma to e whafo i tulafono le mea e whata ua i tatua ia tau. Ta sila na vaenga tā ua. O le whasa o loko o le pāloka kangaka. Fasa o loto tangata e whaila tau pālota walanga e moni lau saunoanga. Kasi le vaenga ua makuaku moile lola isi ku malo. A wai lolo isi whai pule e sa iai kako karango ia wa o meanga whai le HRPP. E lolo isi whai pule le HRPP wa le ise pāloka le pāma sa le panga i ngā kai. Ia o loa kokongi kupe e la umai kanga e mai e whai eilanga campaigni. Fa campaign ai longa i ku malo le ala o maritai nei o matua tumu ai ngoa nga i tu malo ai le no foi walanga la o le ala o to fai nei le pro ke ti miliona le ala o so i pro ke ki miliona le o matua i maua sa o ia markanga ka e se le mele le skala wa foi la o le wala tu wafia la ku ngir kanga ka wafia sa ngir kanga ka sa va isa o alenga sa palo ka ia pia le wafia sa nge e karo sanga ai su e ku ngal lola palo kai re ye palo ka o le lola fale aka o le lola a fea ma fea la lola mai ai ngofo ia sau ia sau no nga asia te fa mon mole ia ele i ai la ma se ve ana i nei ngai na mau i la olio i Tuilaepa ma mimon e ono to e foi ana tante el paro tape ele i ana se ve elu ia na pauale ve ale i tele mai ya o le ve asta uso sa ve o le ve aska uso ri akawa le au te faro lo tu le sa mala ele ata wele to yanga va ale wodi ele to io paula na o le ve ale i tele o le tala ele to yanga va ale wodi ele si fa inga palota ia ai o le ono le o le taimi e fa wa le to fa wa le ta fa so e to fa wa ta fa so ile se aso le vai aso fo ia ai ono le taimi fo ile nei va nga o le fiafia o le mafuanga le wa ta le liu ai popo e fo ia ai la fo tu sau se va nga fai o te sau no ai lungo le ta por kalame e lo sunga Tuilaepa ia bliso va nga te fia fa la utele Faafetai asiata ia mo nei ia mano le lei o ta mau
ia pau ale si ta pula wa sa tonu ai lapa ia o te tonu lava si fa mata o si lea te taimi ia toi tala no ai lea ia mare tatou au whaasara lau uma e tu leisi nesia o te taritonu ona o lewa toe au mai e pani whaamalama whaamanino o te ofa foi au stangata i se le malamalama ai o te whaatai foi i lau sunga ia male sunga ia sauni ia mare godfather i le whataranoina o le sunga ia pari i o le toe whaamanino ino tulafono ia mautou uma na maula no whataranoina ai mo le tau lava no e le nei po ia e fia ia e le loto ma lo le na lue ma lo le finau o se ili malo ia o le mele o wa ia tu nepe o le o mai o e ma fala mai o lungo le meo o tatu o limani na tu lungo o lima foi na togila ese serta ele se mali le se serta ia ese Ganga e te tau foi ia o fai mutai tino mai voltas ele va pe fai atu le tala na o le fas e o foi taita i o le hichapipi la to ele o sa fa i do lunga no fo ia na o pe ai ale lunga le fai mutai tino mai i voltas fai ngo fia mo la to ia ma wai se maftanga le ma lor final o te tonu wasiata fai te mile tu me foi a no tati tu le ia la pichola au na tu le ia tu la pichola au de ia tatu fa penare no fai a monia fiafi male aba no fai tatu tala no ia wa tu au le panga foi ala tamo ke tata pena mai ke ne fa umana kuti tinga au mala no ia e mo terminata mola tu pele io e tadi ulava e po ina ne ile tala fia ngai se upu masitala ia ona ne le ni langona paso atu ia Samoa nei lava no o te faafetai atu manuia tele Samoa o faafanga manuia foi a siata makulenga tatu to e felo ai ile ngale le yo le tua alo faafetai lo suga Tuilaepa lo soli al male toa faafetai su'a faafetai fo ilo so fu tua mo so fu ona alo fatele atu tatu to definitely felo ai le vai so fo ia ai mo le fiafi fa soifua ina ia manuia soifua malo faafetai ole fatalanoaga na iai matatou wa malo luga o le porokalame ia e le gatotofine a lanuola e maiseosia uso ia Tuilaepa Faafetai Su'a mai le seufoga o le tae fou ia i Amerika i California ia tatia atu ia oe ia i lau palota o tou Amerika aua tatou te tau ai misaifua aua tatou te fa'auaifua lau a mai le situ avatu le situ a o le ekisi e pule awe iyo sa o ko inga alu mo ingi ai korosiro ya awana to pe yo mantonu awana to pe yo mantonu sila ya le o fai for langa le national ya le mena le o yai ono afe nga luenga walusi tangata fai ngā ruenga walusi la tau ngā ruenga a o le fato a tausanga male afa le la rua le atose rua tausanga na tula i mai le national a ua matua vaea tangata fai ngā ruenga a le malo e ono afe silia male tolu se lau pisinisi ua tapunia ya alenga walange ikako adu kako peyo sia ma comment ya ko sisi la mai ya ole atale na e telefono folanga ya ai o na e sa salu ila upaki ya ai uma enga ole aka muri nga sia le tiendo le ata e matua i joe you lucky me Lucy wewe ngangu wangai you lucky me Lucy isa ore kala le ngangu re sainga ngani kusore ole ngangu sa ore sainga kusala wa fiwe miki kusala fa ole miki ya kusi sainga la miki da pasi usala ayalu ala pas alu ala pasialu sorry ala kwa ku mamao le me waru
Tole. Sela kwa siko inga apingi wanga le sainga nganga ya sela kwa fiu le sainga ebe. Wait, wala. Ai la kwa la pasi mga fakinga inga si sainga wenga fero imanga vai. Sela kwa aru ale pasi aru ku mai lu mo faro pakele wanga faro pakele le. La kwa mo kwa le sainga mo kwa le sainga. La kwa sela malanga kanga vai wanga fuala au e. Oh, le kere kama ave pasi leanga ave pasi. Nge kwa pasi. Ama yo leanga ave pasi fumiki ku pasi. Usani. Alkala ni sainga. Fiu e miki. Gusana. Alkala Amerikala ni sainga. Ama yo leanga kasi kama leanga kele ave pasi. Ya kwa ave pasi. Ai pe ase sava ida pasi fakuna pasi. Kasi kama sainga sela vai kama fumiki pasi oe Maisia ka kupano ka e faitala leanga mai i ngai kanga ka sausika mo ken ai ono e susungu mai sausitina situ fine Lanuola faadi mai o manatu ai uma enga wakula kama po la kenge nganga e manga oi ai sa oi no mare sainga ya awane impar palato ma vo or kala sa wanga an kala sa wa ya kana ngoa de sainga ole fumiti ioi ako so la fa pu or sainga le fiu e miki alanga o leanga kama oe pasi kasi kama leanga sela au ya fa kada pasi se kere lo longa fa mai leanga fumiki leanga ya hua fai ue maritato programe neiva vai ngole fiafi anga le leile tua ya mo se weekend sau fanga ma sau ngale mu ya ile alofa maleanga le leio lo tato me te silangi anga le mai le tua te ta ilo soifua sau ngale mu tato filo ile vai soifua me manu Whaonga le tautua le PacificEzy le masina atoa novema mawailo vanoe te manumalo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga e luas food whailonga mo Samoa luas food foi whailonga mo tatou i New Zealand e se ina whailonga se fulu asto nai o yaso te tasi mana tua lo whawo pia tatou whabitoa nao le lima tala pia whaonga ina le PacificEzy mobile app e whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whebe ai o lo avano foi le tatou direct transfer e ti posi mai ai lau tupe le tatou account ma whaamalia ina fasili i lunga o le telefoni ma tino ile lafo ina o tupe ai nga whabetoa. Mo le tutongi ina o pili o le vai, mo li maisi au nanga i Samoa, o lo mawhai na whatino o le tātu au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai lo i tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whatau i mangele, be walau mai le telefoni o barsalau o tasi ono mo se la e lata hatu i ante oe, be whaonga le tātu app po le direct transfer, e whasawa i lo teimi, ai mo se watanga tāfo i le pensini PacificEzy, o la paanga mo tupe whamo moli i Samoa. Seal plumbing. My shower head's fallen off. I'll see you soon. For all your plumbing needs, call a Seal. No job too big or too small. I'll see you soon. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaonga ina.